Odmah po dolasku u Novi Zeland mogu se zapaziti mnoge različitosti u odnosu na naše prostore odakle smo ovdje silom prilika došli. I na njih se čovjek brzo navikne, ali se još uvijek otkrivaju i nove. Tako, pre neki dan sedim u dvorištu u debeloj hladovini velikog oraha, koji inače nije uobičajena voćka u dvorištima ovdašnjih kuća. Taj orah me često podsjeća na moje detinjstvo, koje sam proveo u rodnom podkosmajskom selu, upravo pod ovakvim orahom. Čak sam mu i lepu pesmu posvetio. I tako sedim ja, lagani povetarac miluje po licu, kad pogledam, odmah do mene u malu bašticu doleti ptica. Onako malena kao kod nas čvorak. Pogleda prema meni i ode u papriku. Paprike zrele, crvene se, roge i babure i one baš dobrano ljute. Ptica ode do one ljute paprike i poče da je kljuca. Ta papričica, Bože, ljuta, ma baš ljuta. Kad samo jedan komadić pojedem, odmah me znoj probije. Kosa mi se nakostreši, mož đinđuve da nižeš, a u bavinoj rupi izbijaju graške znoja, pa se kotrljaju niz artenicu i zveče ko klikeri. Al ptica kljuca tu papriku, pa kad otkine komad, digne kljun uvis, pa proguta i samo otresa kljunom. Tu se nađe i naša miljenica Maca, onako iz zajebancije kao fol, zaleže, prikrada se prema ptici, ma kaki, ona se plaši svoje senke, a ptica neha je za mačku. U tom moja žena izađe na vrata da me zovne, ja joj glavom pokažem na pticu, a ona najpre kao da se nasmeši, pa kad podboči se pa dreknu, pa ova ti ptica pojede svu papriku, sunce je spržilo što je ne teraš. A ptica i dalje kljuca i guta ljutu papriku, sve otresa kljunom, povremeno pogleda prema meni, ali i dalje jede i prosto vidim kako joj suze frcaju, ali jede.